Kalimaka ungune lo wa Hawaii mwinge ya kati kwi umundi ni mato isi umbano wa kunena nisi utabi wa kithanga thimbusi ni ilasi isioni i mene na umbano ni uwene nthi akwa ba mwene maleana na utabi wa kithanga isioni i bala mawetakana kumana na utabi uwa kithanga thimbusi na isio mbingi ni tuikite mangalata kutamba iche kisomo na siana nini Walasia na sia amanyiwa sithi tuesi itumeka utabi ni uo na sia eitu kutaba kana kuitaba si nini lina musangi na otumba nesengawa. Wanatwaile kuwa mbutwa utuwe mbu. Kio jailete kuendea. Ikaliama kangune ni maweta utavi wa kithanga thikisioni kiita uwete tovungulu wa muo. Na vala mama muikala medhito mova kia kithanga thikima lolini. Medhito modha dheto vungulu uwa muo kwa kukita utandithia uwa kithanga thi uendeye. Leba, tumarebeka na bayingi tumija koza kithanga thi kwa ndia ileta ilite. Na yana wabato neke ni mazoke na kwa tondo bena wazio. Niki nikwithia kana ciana citu cia skulu mbingi ciethia acia na guo tuko ibeti citu ciethila mumuthe nyozu nundu wa itumisia kukia security na twende na ila twabikie youth ila ya ivo itwia kithanga thi malolini niyo se mabia yatukane kutukimanga na ya atwia mundu akate wa kamuta nyumba umakoma na niwo kwa kweli nundu ala twaendie ni twabingi wenzia na ila twezila ntiyezu twendukela kundu kungi. Natumiwa na watoto wetu wale wanasoma, tuko na day school hapa Kanguni Secondary School. Watoto wanatumia hiyo njia. Na kwa sasa hiyo njia haipitiki kwa sababu kama vile inasemekana vijana kutoka sehemu hatujui ni wapi mbele ya vijana 60 wanafanya kazi ya kuchota changarawe kwa hiyo mto, wanalala hapo kutoka saa 12 mpaka saa 12 asubuhi. Saa 12 ya jioni mpaka saa 12 asubuhi. Wakina mama kupita pale ni hatari. Watoto wetu kupita pale ni hatari. Baina security tubitilete buta ibeti. Nitukia nundu adwala meba utuemezi. Na maumete ndua kuma kundu na kundu. Na mona tuizi mogiangie bwata. Kwa hivi twende na kugia serikali. Itwathukizie okwiwa kithanga thi na andu azu paupiu nundu tuemezi na tuizi kula maumete. Na itukwazia kwezela unene wa DC ni bailete kuka kila mundu anengane kibande withini bamanyika ala meba unao na ala tutwani na mona ni maweta kana kiwombo senila sikisioni kiita ingalite na vala yundu wa isi thito sunya masomo no ni kiwu balabe kukua kithanga thi umundi nao ni naoke level ya mina kwethe ya ndi ya kithanga thi ya kiwu ni athia na yene ndi ya itu area kwitu ni area na wakiwu na tumacia kiwu kuma kithanga thi ni kiwu then be kitumi chao cha andu kuka kukua kithanga thi nao ni andu miongo thandatu mabaitike na andu mana na magili mandu matwethi nani wao ni kuthi kutabagiwe some kilometers manager baina kitumi cha NGOs kwa kutwenzia third dams na ile ingi ni kuondwa thi na wakiwo na the same time ndiko tutakithanga thi oni undu mwe na mundu kwekia kibeti bu na one kikumya kwa sanda mumunde na one twikwa kithanga thi kiuni kya thimana na za kibu ithia kina mama twanze olata za kibu kula kwa sakithanga thi kya kuwa ni kwithia bala kibu kya ilete kwoswa nipo kithanga thi kyo kwilo na one batwike ngalata withe twikona kibu na ithita kina mama nitukua mbu tukwaza kithanga thi kyungame twekaende na kuthina twanze yomanza kibu na kibunga yatu ne kwa kithanga thi kyuni kya kuungama imatola moteo tongo imakisio kivala maweta kiita kimu kitumito utandithia uendeya na nitunenda kuthi kwa DC twinenania nazu amwe abakoima kithanga thi matukulize kamu yinyi ni mundu batakugua kithanga thi chiwenyu nake na tuze wanake bai mwimwikata twamwithi twezo ndwa chibu tondu twinagire chibu ba ata chibu za ndingo tana tameta ba mana thandatu ngilitano ngilinana na wela mukatu bara mbe batozu twamwe na itu ndu na mwezi na bibali kwa mbomu tukwithi oka ila chibu ba lakini wela na bawe tukama no kabala ila tweno andu no mede wana fikira so tona na baiki tumia kuthi kwa ndizi tondu edaji ni mwe medo ma sub location na location as a whole na ebo manager ndizi ona kenwe kitata niweze nundu niwa munene wake na twazia perla ndizi yatwe muona ambe atukudizie chome ndizi cyo ndo ndabuni jiwo sendaba
mwene kivila wa nyumba 10 kisioni kiini Maweta Malelo tamathukite muno kumana na maloli ala methiitwe makwisila kisioni ki na vala waweta kana enenzi ni maliania na utandithia uu mosenganiki utandithia uu wende ya mbuseni kivathukanyo utandithia uu yingi ni wothothete utumiwa ndawa cia kumila na vala ki kitonya kuweta mawatha vukisioni ki undu mwana kutuma ciana mbingi cia sukulu ikola masukulu. Tuko na shida. Namba moja, tunaharibiwa barabara. Watoto wetu watakosa njia kupita kwenda shuleni. Hiyo itakuwa ni kupoteza watoto. Usiku ikiingia, watoto wetu wanaenda kufanya kazi ya changarawe hapo. Wa secondary, wa primary wanafanya kazi hapo usiku. Na pia kuna hii mambo ya miguga inauzwa pale, pangi inauzwa pale na vitu kama hiyo. Na tutakuwa na hasara kubwa kwa sababu hata wakina mama kupita hapo ni hatari. Mambuzi yetu ikiipo siku ipeleko pale labda inaweza kukulwa. Kuripoti Evelyn Wamuvo kuma wodini Awaita mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Mausangi.